May leite thuso ina sei na Supreme Court nin Manipur zau na state thum hoding delimitation bol na dinga thu a hin su hi mi pin phati ke cha gel khom lowa kho ata a hi hechitol hona thu kho ata kha chu a hi le ikin hing piu Myanmar Chin state muna kumsang ni mi kisim na achun mihim lak som li le sang som git langa wal an hin chule tu kum 2023 mi kisim kit ni achun mihim lak som langa bo an hingtan an ta na hi an tiu ve hi cha mihim apuna lak som ni langa ta bang hi chian khom pi gam ho hi chu Bangladesh chule India a Manipur Mizoram chukit le Nagaland sunga hunglu nu a hi ta na hi hichigam sungla a ha to kha pian chu a hi le ei hogam Manipur hi a hi tin an sei u ve kumphabe pi hi tabanga ke boina ahung umzo nungin jong asuthip thei koima nai loji in Russia le Ukraine ke ka jong a boy jom jing na lai tu masangvel chun Russia in tu su an nei na US met missile ho agam sung uwa ahung ke ka blu na missile nga akap thla uwa khat military base ko ma achu thu an sei gingun hi hichi chung changa chun Russia in Ukraine crossed the red line anati in hi a hin la hichi chung changa hin alia thu na jong jan hi vel chun an pikit nun Ukraine gam sunga missile IBCM khat anakap lut vin hi koi macha in jong hi tabanga missile na sata ho hi anaman kha lo a hi in Russia in a hin mangpan in NATO te gi na khat in jong anapang ta na hi hichi jo hin Germany in Ukraine aki thopi ji na ho akun ki kang se ding in ta lang na khat an nei oveti thulam leng an man in hichi thu a hi ata a hi le European countries adang hon jong German te nung a hin zui te ding gin chat le jingi US politics lama hung ki khial hin ipi change a hin pha ding ham ti chu mi pi lungdan na hi Donald Trump in an sei na achun president akai kit le Russia Ukraine gal ka su thip masat pending a hi anati in tua hi akai do hi tan office bo alo theinai lo a hi in ipt pan na hin la ding ham ti hi mi pi in a het nom pen khat chu ahung hi do atai Trump hin slogan an thlang sap jing American first ki ti hi a hin ta su le US in Ukraine a ke thopi na ho hi hung thang te din mun in a in Ukraine president V Zelensky jong aki holal thim ta bowe atiuwe chufana peace a thlang sap le pan tai akiti alangkhana V Putin Russian president pa in jong hin ipia hin gela ipt ma a hin son theiding ham ti hi mi pi ten achan hi jing lai ta u a hi ki ne vanoya dia gam khat vai pu sot pen la a hlen do khat jong ana hi tai ama hi ngol lo be chinggi ge khat a hi in Trump hi ipiti ham jong le atham dan a hin het te ding gin chan o me Ukraine gam Russia in ato pha ho hi Russia gam a hung ki sim tha te ding din mun in ahung o me aji chu hi chi hi Russia in adin pi a hitan hitia hi ja chu Trump in jong a hin no pi kha a le Ukraine thu hung ki lakit ta loading phot ding a hi ki ne tin anaki se ye Manipur boinaji in tula hi center force a hin tolut be Beijing tawin a hi hichi nesia thu su sim hole angai ho in het so ke diu ta san au me Amit Sale Biren in champi sa din center force a hin tolut be Beijing hloni tia ki pa thei jong a hi tapoi BJP sarkar hi Hindu sakho zom hodia akilang khin jap ve ti hi ve hichi hi tu chung jiri incident a chu mu do a hi ama ho hi Manipur boina a deploy hung ki bol a hi win community ni ka a hichi atha hung ho jong hin koi pe na hin zol job kit ta diwem ti hi gin mo lo thei a hi kit tapoi Biren hin tua atu pen wang chu more line kha tan ding hi a hi hichi line hi a ki kha tan le foreign akun ko ki te thal chang hian galman cha dang dang ho hi jong le a ki kha tan zo tai ti a hi chutia galman cha supply no ho atan ting ko ki te hi Manipur sunga nang hi a mei khule vut vai ki tung lewa no do ding ti a hi hichi hi tu chung se chi a plan agun tha a hi pon masang apat sa hichi policy hi agun jing pe ana hi tai more kha tan ding ati thugu ki za hi ata jong hi mai thei a hi tai a hi le ai hon hi cha hi ipiti pan ila ki diu hi tam ki gelu hi te ani na Biren in alung thimin ipi plan gong jong le ai hon i het diu khat chu eima area center force so hi lam kai hon ikilung to piuwa ikitu zo lo a kho ta nahi for example KPI a center force so chu area wa lam kai hon athu zo ding cycle auto center force so chu area lam kai hon convince zo ding lam ka ho chu lam ka a area hon a convince zo ding hichi hin ha ta ai ho ta hat na ap be chom diu ta san ta hi
jiribam lama center force ho jong chu area dominate ball zo ho chu e santi a hi ji uwa center force ho anaki thu zo kha u a hi chi a chu ha ta a hat ja mu a hi nami p10 e ha gel pen diu chu eima area sunga center force ho chu ki convince zo ding ngai tu si u hiti chutia chu ama ho jong a ball a hi to hi phai sunga ama ho ki boi wa ki tham na layu a hin hi jong le ama ho ahung ki me tu niu le marching warfare hung ki pan kit ding a hitai aphat wang a ki sei thei pon a hin phan sot lo ta na sata a i hin tham kha kit diu a hitai hi chi tiang chule them khat be ei dal theina diu wa center force so chu ga thu zo je ngai a hi mai leite thu so in a seina a chi sa ni khuwa jirbam muna CRPF na anathi ko ki te mi som ho mancha a hi lo le athal choi ho chu infar police le MRIRB ho a chi sa May 3 for 2023 ni khuwa arambai tengol hon lut na bol ho chu a hi akiti chule iti dana am ho thal lut ki bol chu iti ko ki ten a choi thei u ham tin analung dong thei ke uv tin ama ho news pa be mo aniki sei chule mai leiten a sei kit naw wachun hichini jirabam thil so achun CRPF on agan na thei pe na mai thal hin hla hi lew ai ho mai leite hi mi zakhat waljen ko ki te khona ini thi thei u hi CRPF 10 khona hin hlawa ko ki te a hin ka pha no wa ai ho hoido theile su cha thei hi ve tin ana sei u ve all indian gun license sim thei a hitai tu tun manipur sungboi naji in license si koiman gel kho hi jong le kumkhat kumni zo le license lo mai thal zo si hungboi ding a hitai heji jen to a ki sim pe nin ki sim loi yun license na ki sim po le mizoram aizol a na dei na ki cho thei a hitai license si zat ni a umin khatnai hin SBBL cartouche shotgun ho cho na thei license a ki sim thei ni na hin rifle .22 miniature long range rifle pistol revolver ho cho na thei license a ki sim thei license na dei zo na ki sim thei a hi a sim na pha sung hi ni som tabang lu ding a hi hichna ding achun contact number 961252658 a call hi lo le WhatsApp na bol jing thei a hi